niho hantu honyine umusozi ushobora gutabukamo kabiri ukazama ubundi ukaruka kuri Ivure cyangwa Kopo. Ibi byabaye mu birombe bya Katanga, kandi byuje impanuka nyinshi cyane mu bacukura ubutunzi kubera ko buri mwaka ibihumbi by'abakongomani bihasiga ubuzima. DRC habarizwa ibirombe by'amabuye y'agaciro byemewe n'amategeko bisaga ibihumbi 300. Ubwo nabwo ni ibyemewe neza kuko bimwe muri byo ubu munsi byakoze ibindi ejo byafunze. Ni ibirombe n'ubucukuzi bukorerwa mu kavuyo gakabije cyane. Ibi ni uzaguha abaturage basaga 150 akazi. Iyo ugeze ku bitemewe bibarurwa mu burasirazuba bwa Kongo honyine ushobora kubarukaruha. Buri bice by'iki gihugu hakorerwa ubucukuzi bwihariye bitewe n'imiterere y'ubutaka cyangwa se intara. Ukwima amajyaruguru ya DRC ibindi bice byose bifitiye umutungo w'amabuye. Nk'ubu uhereye mu burasirazuba niho uzasanga Kolta, izahabu ndetse na Teni. Naho mu mutima w'ubutunzi majyepfo hakaba iwabo wa Cobalt na Cuivre cyangwa Copper, ubwo ni muri Katanga. Muri uyu mutima w'iki gihugu cya Kongo mu bice bya Kasai ho higanza diyama, naho mu gice gisigaye cy'uburengerazuba bw'iki gihugu akaboneka zahabu ndetse na diyama kimwe n'ubucukuzi bwa petrol. Ibi byose nibyo ngiye kukuganira muri iki kiganiro, turebere hamwe akantu ku kandi. Ushobora kuba wibaza impamvu Kongo yagowe kandi tunze akavagari k'ubutunzi nk'ubu. Nanjye nuko. Kubera iki imitwe yose yitwaje ibirwanisho ibarirwa mu burasirazuba bwa Kongo? Uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Ese ubundi Katanga isobanuye iki kuri Kongo mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro? Ese ubundi iyi Kongo niyo ifite ubutunzi gusumbya ibindi bihugu? Abantu babwiwe n'iki ko Kongo ikize bene aka kageni? Ni bande ubwo se babivumbuye ryari? Ikaze mu mutima wa Afurika iwabo ubutunzi isi ho rirurumbiye, aho ijisho ry'umuzunguriro rijoro n'amanywa ubudahumbye. Ikaze mu itembereza ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Kongo. Nitwa Mutavu. Ni byiza ubanjye nanjye paka iki kiganiro kigeze ku misozo. Iyi video niba uyikunze kanda like. Mbere ko mvuga kuri ibi birombe reka maze ngusubizeho gato ya mu mateka turebe uko abazungu batahuye ubukungu bwa Kongo. Mu nyejana bya kera cyane bavuga ko abakongomani bari basanzwe basobanukiye kandi bazi neza iby'ubutunzi kamere byo mu nda y'isi, ndetse bakanabikoresha mu bucuruzi nyambukiranyamigabane, bakagurisha abaswahili n'abarabu imiringa, zahabu na za diyama ndetse n'ibindi. Ibi byari bihagije ku bakoloni kumenya ko Kongo yari iy'ubutunzi. Hagati y'umwaka wa 1870 kugeza mu mwaka wa 1910 uburi bwohereje abahanga mu by'isi ndetse no mu by'ubushakashatsi bw'amabuye ngo baze bacukumbure Kongo, maze bahagize basanga amabuye ni ijyaguye. Mu mwaka wa 1885 Berlin Conference yarateranye maze bagabana Afurika. Kongo bayigabiza umwami Leopold wa kabiri w'Ububirigi nk'umutungo we bwite. Barayimuha nk'umutungo we bwite. Ubucukuzi bwahise butangira ku kigero kinini cyane. Inayo mpamvu agatima k'Ababirigi uzabona gahori Kongo. Nayo mpamvu muri geopolitique Ububirigi budasiba kuvugwa muri Kongo. Uzise ababazi buri santimetero y'ubutaka bwa DRC na buri mutungo utabitse. Ibyo bituma amahanga ahora abitabaza, yewe niyo byaba ari ugusahura Kongo aba bazahora kuko nibo bazi ikarita ya DRC gusumbya abandi. Ibirombe by'amabuye ya Kongo rero biteretse mu bice bine by'ingenzi. Reka dore mu burasirazuba bwa Kongo anariho hakunze kuvugwa cyane. Ibirombe byinshi barizwa mu ntara za Nord Kivu, Sud Kivu ndetse n'intara Maniema ndetse na Ituri. Amabuye acukurwa cyane yiganjemo Kolta. Kolta rero ni ibuye rikomeye cyane muri ino si y'iterambere nyaruka ku muvuduko nk'uwa 5G, kuko ari nayo igira uburasirazuba bwa Kongo igisobanuro cy'intambara zidashira. Kubera iki Kolta? Amahanga akeneye ibuye ribyazwamo tantalum kugira ngo hakorwe ibikoresho nka smartphone zigezweho, mudasobwa, satelite zigenzura ikirere cy'isi n'isi, misile n'amadrone kimwe n'ibidege rutura by'intambara, ukongeraho ibikoresho bya gisirikari bikaze kandi bigezweho mu isi ya none uruzi yuzuye intambara. Ibi rero bitabonetse ibi byose ntibikorwa. Anizere ko uri kumva impamvu ibihugu by'ibikomerezwa mu isi bikeneye Kongo bubi na buhoro, bubi na bwiza cyangwa se bufuni na buhoro.
Muri ibi bice kandi hacukurwa zahabu, cassiterite cyangwa se gasegereti ndetse na wolfram cyangwa se tungsten. Muri ibi bice naho hambere mu kubarizwa ubucukuzi bwinshi muri Kongo butemewe n'amategeko buzwi nka artisanal. Akenshi ubu bukoresha ibikoresho gakondo nk'amasuka, ibitiyo ndetse n'ibindi muzi namwe. Wongereho kandi kwabarizwa imitwe yitwaza ibirwanisha itabarika, ubwo bigasobanura kuko umutekano waho ugerwa akayego. Ibirombe byinshi biri muri izi bice byishe mu mashyamba no mu misozi miremire yaho. Ubwo nyine leta kubigenzura bisaba gatuza. Aha hantu kwashinga kampani icukura amabuye usaba kwiyemeza kuko ucunze nabi. Ushobora gucyuca gatimbunda yagutumiye da cyangwa se yayikunyaze. Amwe mu makampani cyangwa se ibirombe bibarizwa mu burasirazuba ibyemeye cyangwa se bifitanye imikoranire na leta ni binini kandi bizwi. Reka duhere kuri Nord Kivu. Muri Nord Kivu ahari ikirombe rutura cya Rubaya, ni muri Masisi. Ikimwe mu birombe bya kasamutwe bicukura korta nyinshi mu isi, hakaba ahantu habariza imitwe yitwaje ibirwanisho myinshi cyane y'urarwanira ubudatuza. Ari naho ku mutima wa korta ya Kongo habarizwa CMB, Societe Minere de Bisunzu. BC nacyo ni ikindi kirombe kiri muri Warikare gicukurwamo gaseterite nyinshi cyane, cyamenyekana mu myaka ya za 2000 kandi nacyo kiri mu byibasiwe n'imitwe yitwaje ibirwanisho. Uhita kuri iki kirombe kindi kitwa Mabenga. Iki nacyo ni ikirombe kiri mu bice bya Rubero mu misozi miremire kandi bikagenzurwa n'abaturage, kizwiho ubucukuzi bwa zahabu cyane muri Nord Kivu. Habarizwa kandi ni sosiyete yindi yitwa MHI, Minere de Grand Lac, ikorera muri Nord na Sud Kivu byombi. Bagakunda kugura cassiterite, wolfram, bakunze kugura amabuye kuba yacukura mu buryo bwa artisanal manner, cyangwa se babaturage cyangwa se abantu bakora ubucukuzi busanzwe bakoresheje bya bitiyo n'abasuka nk'uko nabikubwiye. Uhita mu ntara ya Ituri. Muri iyi ntara ushaka wanahita ku cyiciro cyangwa se mutima w'izahabu ya Kongo. Aha hari ibirombe bikuze nka kilo, kimwe mu birombe by'izahabu byavumbuwe mbere y'ibindi mu bihe by'ubukoroni. Hari ikirombe kinini cyane cyitwa kandi Mongugwaru, kiri mu byaremye amakimbirane ya Ituri, nacyo kirakungahaye cyane. Ari kizwi nka Nizi, ni icya kera kandi gikungahaye ku bucukuzi gakondo kandi kiracyakora cyane. Muri Ituri naho hahereye imwe mu masosiyete itunganya ikanagura aya mabuye izwi nka Kibali Gold Mine. Ni kompani y'Abanyakanada bahuriraho n'ishyirahamwe Anglo Gold Shanti ry'Abanya South Africa ndetse na leta ikagiramo imigabane. Naho muri Sud Kivu hari kampani nini cyane yitwa Bano Twagiza. Ni sosiyete nini cyane inacungirwa umutekano na private security wongeye igisirikare cya FARDC, ubwo ni igisirikare cya leta. Niyo izwi nakomeye gusumbya izindi muri Sud Kivu, akiyongera izwi nka CMK, Societe Minere de Kamitunga, nayo icukura inzahabu n'iy'abashoramari bo hanze n'ab'imbere. Ikoresha ibirombe byo muri teritwari za Mwenga. Ubwo Mwenga iki ni kimwe mu birombe bya kera mu bihe by'ubukoroni, gusa uyu munsi kigezweho cyane cyane mu bucukuzi bwa artisanal gakondo bukorwa n'abaturage bo muri ibi bice. Habarizwa ikindi kirombe cyitwa Rugushwa. Irugushwa iri hagati ya Sud Kivu na Maniema uko bibona, gusa yavuzweho kugenzurwa n'imitwe y'inyeshyamba zitandukanye mu bihe bitandukanye. Maniema nayo ni indi ntara mu burasirazuba bwa Kongo. Ahari ibirombe nka Namoya, ikirombe cy'izahabu kiri hagati y'intara ya Maniema na Sud Kivu. Ni ikirombe kirangwamo umutekano mukeya ku buryo cyanakwe ku rwego rw'inganda. Hari kandi Kairo, ikirombe cya kera gicukurwamo izahabu, ikirombe bukunze gukorerwamo n'abaturage cyane gusumbya leta. Wongeraho ibirombe byitwa Punja cyangwa se Pangi bihereye mu majyepfo ariko hanini mu mashyamba ku buryo kubigenzura bigoye cyane. Bicukurwamo korta na cassiterite. Ibi nabyo inyeshyamba n'imitwe y'abitwaje ibirwanisho myinshi ukunze gusanga yaragiye kigondera. Atuvuye muri Maniema noneho tuki majyepfo ya Kongo, ni mu ntara ya Katanga ndetse na Lualaba. Muri Katanga rero ho bisa n'ibitandukanye no muri Est.
kubera ko ahangaha ni mu mutima w'ubutunzi bwa Kongo, kandi we si imbunda cyangwa ingufu zigenzura ibirombe, ahubwo ni amasezerano. Niba birombe n'amakampani manini cyane mu mutima w'ibuye rya cobalt ndetse na cuivre cyangwa copper. Niba birombe n'amakompani manini cyane gusumbya yandi. Kugira ngo wumve ko birenze, cobalt ubwayo ni ibuye rirwanirwa muri ino si, kubera ko ntiwakora bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi cyangwa ukora za ngufu ita renewable energy, green energy, n'ikoranabuhanga rigezweho ry'igisirikare udafise cobalt. Abashinwa, Amerika n'Uburayi bose bakeneye cobalt. DRC itanga 70% bya cobalt yose ku isi, 70%, kandi 80% yose ifikatanga. Turi mu majyepfo ya DRC, ubwo ni muri Haut-Katanga na Lualaba. Iki kirombe duhereho ni icya Tenke Fungurume. Ni bimwe mu birombe binini bya cobalt ya Kongo, abarizwa kampani ya CMG China Molybdenum. Haba umusaruro munini kandi na tekinoloji igezwe mu bucukuzi nini mu isi irahakorerwa cyangwa se irahakoreshwa. Ni hamwe mu hantu leta ya Kongo yinjiriza amadovize n'imisoro minini mu isanduku yayo. Ese ubundi wigeze wumva inkuru zivuga yuko Nanga yaba yararekuye Uvira kugira ngo akunderekeze Katanga kuniga umutima w'ubutunzi bwa Kinshasa? Aha, nanjye nuko. Hari ibindi birombe rero kandi binini, ari byo ibingibi uri kubona byitwa Kamwa Kakula, biri muri Lualaba n'ubundi. Ni binini cyane, bikaba kabuhari mu gucukurwamo cuivre cyangwa se copper ya Kongo, kandi bitanga icyizere cyazaza mu bucukuzi bw'amabuye ya DRC. Ahabarizwa amakampani azwi cyane nka Ivanhoe Mines y'Abanyakanada, Zijin Mining y'Abashinwa, ndetse n'ibindi birombe byinshi bya leta, ndetse n'andi masosiyete menshi ya leta. Muri Lualaba hari ibindi birombe cyangwa se ibyizwe nka Mutanda, bimwe mu birombe bihambaye bya cobalt mu isi. Ibi byanditse n'amateka kubera ko byigeze ibi birombe binini bya mbere, biggest producer bya cobalt. Niho hakorerwa sosiyete yitwa Glencore y'Abasuwisi. Yongeraho ibirombe nka Kamoto bicukurwamo cobalt ndetse na KCC, ari naho habarizwa uruganda cyangwa sosiyete nini y'ubucukuzi bw'amabuye muri Kongo yitwa Gesamin. Iyi ni sosiyete ya leta. Muri Haut-Katanga uhasanga iki kirombe nanone cyitwa Ruwashi, nacyo kirakomeye cyane mu gutunganya copper ndetse na cobalt. Hazi ikingiki nanone cyitwa Kipushi, nacyo kiri muri Haut-Katanga, gicukurwamo zinc na cuivre. Uyongera ikindi kirombe cyitwa Deziwa cyo muri Lualaba, nacyo gicukurwamo copper na cobalt muri Lualaba. Ubundi amajyepfo cyangwa se muri Lualaba ndetse na Katanga niho ku mutima w'ubucukuzi bw'amabuye ya Kongo. Bivuga ko wafashe Katanga byanga byakunda abashize Kinshasa hasi. Iyo sasa ugeze no mu burengerazuba bwa Kongo, ntago ari ahantu hakunda kuvugwa cyane kubera ko atari strategique nko muri Est. Nyamara no hari ubutunzi n'umutungo kamere wakataraboneka kandi uhenze, wigeze no kuramira Kongo igihe kirekire. Nk'ubu ahanga hakunze gucukugwa diamant na zahabu, ariko nkeya. Ubwo ni mu ntara za Kongo Central, Mai-Ndombe, Kwilu cyangwa se Kwango. Muri intara Kongo Central aha niho habarizwa ibirombe binini by'amavuta ya Kongo, nk'iki ngiki cyitwa Muanda. Aha niho hari kampani ya mbere nini icukura ikaratunganya amavuta ya Kongo igenzurwa n'Ubwongereza ndetse n'Ubufaransa, yitwa Perenco. Aha hacukurwa n'amabuye cyane cyane nka zahabu kandi make, ndetse bigakugwa n'abaturage ubwabo. Birombe bya Kwango na Kwilu akorwa ubucuruzi bwa diama, akorwa ubucukuzi bwa diama ikurwa mu migezi. Mai-Ndombe naho hacukurwa diama na zahabu nkeya, kandi ahanini bigakorwa mu bice by'amashyamba. Ni kure cyane ku buryo nta n'ibikorwa remezo bihaba, infrastructure. Ibituma umuturage acukura yishyira ku mufuko ku buryo leta nta na kimwe ibonaho. Muri bice by'uburengerazuba nta mitwe yitwaje ibirwanisha ikunze kuhabarizwa, cyane ko hari atari strategique nko muri East nkuko nabikubwiye. Tugeze noneho mu mutima wa Kongo, ni mu bice bizwi nka Kasai region cyangwa se region Kasai. Ubwo ni mu ntara za Kasai, Kasai Central na Kasai Oriental. Aha ni bice bya Kongo bikungaye kuri diama nyinshi igacukurwa mu migezi ibizwi nka alluvionnaire. Aha ubucukuzi bwinshi ahanini bukorwa n'abaturage artisanal. Ni ibice bifite diama nyinshi cyane,
ariko ikibabaje ni naho hari sosiyete cyangwa se imiryango y'abaturage ikeneye gusumbya andi muri Kongo yose. Uhereye nkanga mu ntara ya Kasai Oriental hari ibirombe byinshi cyane bizwi nka Mbujimayi, Chilenge, Niabi na Lupatapata. Niho hakorerwa sosiyete ya leta yitwaga Miba, sosiyete minere de Bakwanga. Iyi yigeze itunga Kongo sha igihe kinini cyane, ubwo Kongo yari mu bihe by'ubukungu bwajegajega, gusa yaje guhomba bitewe nyine na ruswa by'abakongomani murabizi, intambara n'imiyoborere idahwitse ndetse n'ibindi. Nibwe muri Kasai Central ho haboneka ibirombe bibarizwa muri zone za Dibaya, Demba na Luiza. Nta kampani nini n'imwe ihaba. Abaturage nibo bicukurira aya mabuye kandi bakagurisha ibyama bahenzwe cyane, kubera ko nawo nta bikorwa remezo bihabarirwa ku buryo kuzitwara ku isoko byakoroha, ndetse zikanagurishwa zitatunganyijwe neza, bituma bazigura kuri makeya. Ibice bya Kasai bice bavuga yuko byagombaga gukungara cyane kuruta ibindi, ariko imicukure y'izi byama bikavuga ko ikorwa mu buryo budahwitse, byaje gusubiza aka gace inyuma cyane. Ubundi urebye neza ikarita ya DRC Congo uzabona ari igihugu gisa n'ikarita y'isi y'umutungo kamere pe. Zahabu zirahari, coltan, cobalt, cuivre, diamant, peteroli, byose birahari. Mbese kibura si umutungo, ahubwo ni uyu mutungo uzahinduka ubuzima gute? Burasirazuba amabuye yabaye intandaro y'intambara n'imitwe itwaza intwaro, naho Katanga umutungo wabaye ishingiro ry'ubukungu bw'isi gusa, nyamaze abaturage baho basigajwe inyuma n'ibihe. Ibaze ko ni mu gihe muri Kasai Diama yigeze gutunga igihugu, uwisa inkovu z'amateka yuje agahinda mu mubabaro gusa. Yo mbega Kongo Burengerazuba ho umutungo urahari, ariko uteretse kure ya leta n'inyungu z'abaturage ku buryo kugeraho bigoye cyane. Mbese muri ya Kongo suko cyangwa se si yuko ifite bike, nuko ifite byinshi bitunganywa nabi. Uyu munsi kuri bo ikibazo si ukumenya aho amabuye aherereye, ahubwo ninde uyacunga, ninde uyungukiramo, abaturage se bo bayakuramo iki? Ese niko nawe ubibona? Igitekerezo muri comment. Ese ni ibihe birombe by'amabuye bikaze ntavuzeho wabuzi? Ese mubona Kongo izabohorwa? Duhurire muri comment. Nitwa Mutavu Ishmael Data ni John. Mwakoze kubana nanjye muri iki gice cya kabiri ku by'amabuye ya Kongo. Nimukenera part 3 naho nzayikora. Ndi hano ku bwanyu, naho utaha ndabashimiye. Bye bye. Ciao, tuzasubire.